ассалому алайкум бинандагони азизу арҷуманди телевизиони симои шаҳри Панҷакент. нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. ба муносибати 33-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки намояндагони расмии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд ва шаҳри Панҷакент як силсила иншоот мавриди истифода қарор дода шуданд. дар деҳаи чорбоғи ҷамоати деҳотии косатароши шаҳри Панҷакент ба ифтихори ҷашни 33-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бинои нави беморхонаи минтақавӣ ифтитоҳ ёфт. дар маросими ифтитоҳи он намояндагони ҳукумати кишвар, президенти Академияи миллии илмҳо Қобилҷон Хушвақтзода, вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ Ҷамолиддин Абдуллозода, муовини вазири маориф ва илми кишвар Равшан Каримзода, муовини раиси вилояти суғд Даврон Зоҳидзода, сардори раёсати тандурустии вилояти суғд Ҳабибулло Хайруллозода, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода, кормандони соҳаи тандурустии шаҳр иштирок намуданд. зимни ифтитоҳи бинои нави беморхона ба ташаббуси сокинони деҳа баҳои баланд дода гуфта шуд ки он аз ду қабат шӯъбаҳои таваллуд, амрози дарунӣ ва кӯдакон, дар маҷмӯъ 24 ҳуҷраи табобатӣ ва ёрирасон, аз ҷумла ташхисгоҳ ва ҳуҷраи табиатшифоӣ иборат буда, бо таҷҳизоти ташхиси фавқуссадо ҷиҳози нав таъмин шуда, бо харҷи беш аз 4,8 миллион сомонӣ, бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар, саҳмгузории соҳибкорон ва сокинони боҳиммати деҳа сохта шудааст. дар ин беморхона ҳоло 20 нафар духтурон ва кормандони миёнаи тиб ба кор фаро гирифта, бо васеъ шудани доираи хидматрасонӣ боз 8 ҷойи нави корӣ ташкил карда мешавад. ҳамзамон дар ин рӯз ба як гурӯҳ кӯдакон ва оилаҳои ниёзманд тӯҳфаҳои идонаи хотиравӣ тақдим карда шуд. дар шаҳри Панҷакент дар доираи нақшаи омодагиҳо ба ҷашни бузурги 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 1000 иншооти таъиноти гуногун бунёд карда мешавад. дар ин замина ҳоло дар шаҳр сохтмони 37 бинои баландошона бо марказҳои хидматрасонию тиҷоратӣ идома дорад. ба ифтихори 33-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти Академияи миллии илмҳо Қобилҷон Хушвақтзода, муовини вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Равшан Каримзода, муовини раиси вилояти суғд Даврон Зоҳидзода ва раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар хиёбони Рӯдакӣ ва кӯчаи Навободи шаҳр ду бинои баландошонаи истиқоматӣ ба истифода дода шуд. зимни ифтитоҳи бинои нӯҳқабатаи истиқоматӣ дар хиёбони Рӯдакӣ ки бо сармоягузории соҳибкор Азамат Шамсиев аз ҷониби пудратчӣ ширкати бинокории Панҷакентсоз бо сифати хуб ва намои зебо бунёд шудааст, гуфта шуд ки он барои истиқомати 32 оила пешбинӣ шуда дар қабати аввали бино маркази тиҷорат бо 10 ҷойи корӣ ҷой дода шудааст. дар бинои 7 қабатаи истиқоматии воқеъ дар кӯчаи Навободи шаҳри Панҷакент 24 оила бӯрёкӯбон мекунанд. он аз ҷониби ҷамъияти дороии масъулияти маҳдуди маҳсул бо маблағгузории соҳибкор Соҷида Ҷалолова бунёд гардида, дар қабати аввали он маркази омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ ва маркази савдо бо 20 ҷойи кор низ мавриди истифода қарор гирифт. дар маркази омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ бо ҷалби ҳунармандони чирадаст ба наврасон, дӯзандагӣ, зардӯзӣ, сӯзанидӯзӣ, қуруқдӯзӣ ва дигар ҳунарҳо омӯзонида мешавад. бахшида ба 33-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар як фазои тантанавӣ намояндагони соҳаҳои гуногун барои фаъолияти пурсамар бо мукофоту ифтихорномаҳо қадрдонӣ шуданд. дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент маросими супоридани мукофотҳои давлатӣ, ифтихорномаҳо ба як зумра фаъолони соҳаҳои гуногун баргузор гардид.
با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های کشور قابلجان خوشوقت‌زاده، نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، رئیس اتفاقهای کسبه ولایت سوخت شریف الله عبدالله‌زاده و رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالق‌زاده، با راهبر شبکه‌های مؤسسه‌های کمک اولیه طبی و سانیتری شهر نسیم بابویف، سرگئولوگ گروه گیولوژی اکسپدیسی اکتشافی گیولوژی مغیان عارف رفیف، دیرکتور مؤسسه دولتی کالج طبی شهر محمد مراد سفاروف، نائب رکتور دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند فاطمه سراجزاده، معاون رئیس شهر پنجکند ارکینجان خوشوقت‌زاده و طبیب بیمارخانه مرکزی شهر مرتضی جورزاده که با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 14 آگوست سال 2024 برای سهم ارزنده در رشد علم و فرهنگ، حفظ سلامتی اهالی، فعالیت ثمرناک در خدمت دولتی و دیگر ساحه‌ها با افتخار 33مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با مدال خدمت شایسته مکافات‌یافته شدند. این مکافات‌های دولتی سپرده شدند. همچنین یک گروه پیشقدمان ساحه‌های گوناگون شهر با افتخارنامه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر پنجکند سرفراز گردانیده شدند. برنامه را ادامه می‌دهیم. در کاخ فرهنگی شهر پنجکند به مناسبت 33 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان جمع آمدی با شکوه ادانه و برنامه فرهنگی برگزار گردید. متوجه باشید به گزارش دیگر برنامه. با مناسبت 33مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در کاخ فرهنگ شهر پنجکند جمع آمدی تنتنوی با صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان آغاز گردید. نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های جمهوری، مردم سربلند پنجکند باستانی را از نام حکومت جمهوری تاجیکستان بخشیده به این سنه تاریخی تبریک نموده قید کرد که از جانب خرد و بزرگ مملکت با شکوه و شهامت و با خوشحالی و خرسندی تجلیل گردیدن جشن استقلال نشانه واضح و روشن آن است که مردم شریف تاجیکستان به قدر آزادی و صاحب اختیاری، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی میرسند و به تاریخ پر افتخار، تمدن باستانی، زبان، فرهنگ، رسم و آیین‌ها و سنت و های ملی خود همچون ارزش‌های بی‌بها و جاودانی احترام و ارج می‌گذارند. این رویداد بی‌نظیر همچون آغاز تحولات بنیادی در سرنوشت ملت باستانی تاجیک زمینه استوار خودشناسی ملت مردم ما را فراهم آورد. به خاطر حفظ منفعت‌های ملی و آغاز تشبث‌های سازنده عامل متحدساز گردید. استقلال و آزادی برای هر فرد تاجیکستان ارزش مقدسترین، ثروت گرانبهاترین و سرچشمه سعادت به حساب می رود. امروز به شرافت استقلال دولت تاجیکستان از جانب جامعه جهانی اعتراف گردیده کشور عزیز ما با عضویت کل سازمان‌های با نفوذ دنیا پذیرفته شده است. رسیدن به چنین روزی با سعادت یعنی صاحب دولت صاحب اختیار گردیدن و در جامعه جهانی حقوق و آواز برابر با دیگر کشورها را نایل شدن آرمان دیرینه خلق ما بود. مردم شریف تاجیکستان آن ضربه جانکاه و روزهای سخت و سنگین پر از دهشت و مشقت را فراموش نکردند و هرگز فراموش نمی کنند. در آن مرحله حساس تاریخی محض به شرافت میل و اراده قوی و دستگیری و پشتیبانی مردم شریف تاجیک دولت تاجیکان از ورطه هلاکت نجات داده یگانگی حدود کشور حفظ کرده شد. رمزهای دولت صاحب استقلال قبول کرده شدند، صلح و ثبات و وحدت ملی تامین و اصلاحات سیاسی و اقتصادی آغاز گردیده بحران شدید و فراگیر اقتصادی به اعتدال آورده شد و روند احیای ارزش‌های ملی سمت و سرعت یافت. همچنین گفته شد
президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми табрикотии худ иброз доштанд: эътимоди комил дорам ки бо кору фаъолияти ватандӯстонаву содиқонаи тамоми афроди бо нангу номуси ватан мо дар солҳои наздиктарин ҳамаи мушкилоти мавҷударо бартараф карда, ҷашни бошукӯҳи 35-солагии истиқлоли давлатиро бо дастовардҳои боз ҳам бузург истиқбол мегирем. намояндаи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд паёми табрикии муовини аввали раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзодаро ба муносибати 33-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ироа намуд. гуфта шуд ки истиқлоли давлатӣ неъмат ва дастоварди бузургтарин мебошад, ки таҳти сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба бунёди давлатдории навини миллӣ асос гузошт, мардуми шарифи кишварамонро муттаҳиду сарҷамъ сохта ба барқарор шудани сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ заминаи қавӣ гузошт. агар ба таърихи начандон тӯлонии рушди кишвари азизамон таваҷҷӯҳ намоем, новобаста аз маҳрумияту душвориҳои зиёди солҳои аввали соҳибистиқлолӣ ки бар асари фитнаву дастисаи бадхоҳони дохиливу хориҷии миллат ба амал омаданд, Тоҷикистон ба ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ хотима бахшида, роҳи рушди устуворро пеш гирифт. аз ин лиҳоз истиқлоли давлатӣ ҳамчун рамзи соҳибдавлатӣ бояд мояи ифтихори ҳар як шаҳрванди ватани маҳбубамон бошад. дар ин бора пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маврид таъкид намуданд: истиқлолу озодӣ барои мо рамзи воқеии ифтихор аз ватану ватандорӣ, бузургтарин имконияти давлатсозиву давлатдории мустақил, илҳомбахши азму талошҳои созанда ба хотири таъмин намудани рушди давлат, ободии ватан, зиндагии осоиштаи мардуми Тоҷикистон ва баландбардоштани сатҳи зиндагии ҳар як оилаи кишвар мебошад. сокинони сарбаланди вилояти Суғд дар қатори тамоми мардуми шарафманди кишвар сиёсати созанда ва хиратмандонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар самти боз ҳам бештар тақвият бахшидани иқтидори иқтисодӣ, сиёсӣ ва иҷтимоии кишвар, гиромидошт ва ҳифзу ҳимояи арзишҳо ва дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ, дар амал татбиқ гардидани ҳадафҳои стратегӣ ҳамаҷониба дастгирӣ менамоянд ва барои рушду шукуфоии ватани маҳбубамон талош меварзанд. мо ифтихор аз он мекунем, ки дар даврони соҳибистиқлолӣ маҳз дар натиҷаи сиёсати муваффақона ва дурнигаронаи пешвои муаззами миллат дар кишвари азизамон ҳазорҳо километр роҳу шоҳроҳ ва пулҳо тибқи меъёрҳои байналмилалӣ бунёд шуда, Тоҷикистон ба қаламрави воҳид ва кишвари транзитӣ табдил ёфт. кор дар иншооти бузурги аср, нерӯгоҳи барқи обии Роғун бо маром идома дорад. саноати кунонии босуръати кишвар ҳадафи стратегии миллӣ эълон ва Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ба сифати давлати ташаббускору пешсаф дар ҳалли мушкилоти глобалии вобаста ба обу иқлим эътироф гардидааст. итминони комил дорам ки мардуми вилоят бо эҳсоси баланд ва дарки моҳияти истиқлолу озодӣ, сулҳу ваҳдат, ватану ватандорӣ ва худшиносию худогоҳии миллӣ дар ҳифзу гиромидошти арзишҳои волои истиқлоли ватан саҳми арзишманд гузошта, барои бо дастовардҳои арзанда истиқбол гирифтани санаҳои фархундаи таърихи миллат, 30-солагии қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон азму талош менамоянд. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ мардуми сарбаланду бунёдкори шаҳри бостонии Панҷакентро бахшида ба 33-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз номи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент табрик намуда изҳор дошт ки
дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ аз ҷумла бунёди нақбҳои Истиқлол Шаҳристон, шоҳроҳи Душанбечаноқ ва шохаи он айни Панҷакент то ба сарҳади Ӯзбекистон, кашидани хати баландшиддати ҷанубшимол ва айни Панҷакент, сохтмони пойгоҳи муқтадири барқӣ, ифтитоҳи корхонаи азими истихроҷу коркарди маъдани тилло ва мис барои мо муқаддасанд. ин дастовардҳои бузурги замони истиқлол дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодию иҷтимоии на фақат шаҳри Панҷакент, балки водии Зарафшон тағйироти куллӣ ба миён овард. дар доираи ҳадафҳои стратегии муайянкардаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳри Панҷакент барои солҳои 2021-2025 дар бахшҳои афзалиятноки иқтисодиёт ва иҷтимоиёт иҷрои 118 лоиҳа ба маблағи 1,8 миллиард амалӣ гардида истодааст. дастоварди дигар ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид шудани ёдгориҳои тарихии Саразм, Панҷакенти қадим, мақбараи Хоҷа Муҳаммади Башоро, низоми обёрии Фарметан, қалъаҳои Санҷаршоҳ ва Тали Хамтӯда аст, ки таърихи шукӯҳманди миллати тоҷикро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ менамояд. таҷлилу гиромидошти 1150-солагии бузургдошти одамушуъаро Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ дар соли 2008 ва 5500-солагии Саразми Бостон дар соли 2020, таҷлили ҷашни байналмилалии Наврӯз дар солҳои 2018 ва 2022 ки бо ибтикор ва ташрифи мубораки пешрӯи муаззами миллат ба шаҳри Панҷакент сурат гирифтанд, дар шинохти фарҳангу тамаддуни дерин ва муаррифии таърихи пурғановати ин диёр нақши муҳим бозиданд. фазои орому осудаи имрӯзаи мамлакат ва эътирофи Тоҷикистон ба ҳайси кишвари амну осоиштаи дунё бо ҷоннисорӣ, ҷасорату диловарӣ ва матонату фидокории фарзандони содиқи ватан таҳти сарварии пешрӯи муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омадааст. бо итминон изҳор медорам, ки ҳамдиёрони шарафманду шукргузори мо ватани худро мисли модар ва баробари ҷон дӯст медоранд ва тамоми кӯшишу ғайрат ва қуввату имконияти худро ба хотири ободию шукуфоии он бо дастовезҳои арзанда истиқбол намудани ҷашни бузурги 35-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон сафарбар менамоянд. дар идомаи ҷамъомади тантанавӣ чорабинии фарҳангии аҳли ҳунари шаҳри бостонии Панҷакент ба иштирокчиён пешкаш карда шуд. гузориши Сабрина Акрам ва Шоҳҳусайн Солеҳов, Шаҳбоз Қурбонов ва Хаём Ҷураев. идомаи барнома. дар ҷалсаи навбатии комиссияи номгузории мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент қарорҳо барои номгузорӣ ба маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент пешниҳод гардид. дар ҷаласаи навбатии комиссияи номгузории назди мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ки таҳти раёсати муовини раиси шаҳр Мурод Шукрзода баргузор гардид, асосан се масъала ба гузаргоҳи рақами сеюми шаҳраки ба номи Холмурод Боймуродов гузоштани номи яке аз табибони шинохта Равоншод Ҳабибулло Саидов ба муассисаи таҳсилоти асосии рақами 21 деҳаи Ғӯйтан гузоштани номи омӯзгор Одинаев Шаҳобиддин ва баррасии мактубҳои кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйироти ҷузъӣ ба номи шаҳри бостонии Панҷакент мавриди баррасӣ қарор гирифт.
معاون رئیس شهر مراد شکرزاده حاضرین را با بررسی و پیشنهاد کمیسیون نامگذاری شناس کرد. اعضای کمیسیون درباره با گذرگاه رقم سیوم شهرک به نام بایمراد خالمرادوف گذاشتن نام طبیب شناخته شادروان حبیب الله سیدوف با مؤسسه تحصیلات اساسی رقم 21 دهه غویتن گذاشتن نام یکی از آموزگاران شناخته این دیار شهاب‌الدین اودینایف روزگی دادند. در جلسه نوبتی نامگذاری پیرامون با نام شهر باستانی پنجکین وارد نمودن تغییرات جزئی بحث و مناظره ها ادامه یافت. مراد شکرزاده به حاضرین اطلاع داد که در اساس آموزش های تاریخی پیشنهاد عالمان و محققان از طرف اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان و کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مکتوب های رسمی با عنوان رئیس شهر محترم عبدالخالق خالقزاده وارد شدند. در این مکتوب ها تاکید شده است که مطابق خلاصه عالمان و محققان با شهر پنجکین نام مردمی آن یعنی پنجیکت گذاشته شود. همینطور این پیشنهاد نیز از طرف اعضای کمیسیون نامگذاری پذیرفته شد و تاکید گردید که قرارهای کمیسیون نامگذاری نزد مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین برای بررسی و تصدیق به اجلاس نوبتی مجلس وکیلان خلق شهر پنجکین پیشنهاد کرده می شود. گزارش عباس همراساده و شهباز قربانوف. طبیب سیرویتشناس بیمارخانه سیرویتی شهر پنجکین توشف جانان اوید با بیماری سیرویتی التهابی معده و روده چنین معلومات داد. متوجه باشید با مصاحبه برنامه. اوید بیماری های التهاب شدید معده و روده کم معلومات میدهیم. چخیلی که به همگان معلوم است بیماری شدید معده و روده در بین کودکان بسیارتر اوج گرفتگی بود. بیماری التهاب معده و روده با برانگیزنده هایی که به خودش خاص است بسیارتر پهن می شود. بیشتر در بین کودکان این بیماری بسیارتر به قید گرفته ایستاده ایم. راهی گزارش این بیماری توسط میوه های ناشسته، دستان ناشسته و گیگین شخصی. علامت های این بیماری به بلندشوی حرارت بدن، دل بی‌حضوری، قید کنی، درونروی نااستوار در یک روز 3-4 مرتبه درونروی به قید گرفته می شود. بسیارتر کودک بی‌حال بی‌مدار، بلندشوی حرارت. بسیارتر ما با طبابت هایی که با همین بیماری خاص است این انتیبیوتیکو تعیین میکنیم، محلول های ریگیدرون تعیین میکنیم و محلول هایی که رینگر، لاکتات، ریوساربیلکت با کودک حساب وزنشان تعیین کرده با اصول قطرگی میچکانیم. خود معالجه کنی این اساساً بیمار رو با حالت های وزن آورده میرساند. خیلی که در بیمارخانه ما با اصول با پروتکل های کلینیکی که با ما دسترس است از روی همین پروتکل ها ما طبابت میکنیم. بیشتر با مردم توصیه داده می شود که کودک رو همان زمان با دکتری اویلوی و طبیبان سیرایت شناس یا طبیبان سیرایت شناسی که در مرکز سلامتی هستند با آنها مراجعت کنند. با خود معالجه کنی شروع نکنند. همچون طبیب من گفتنی دارم که با مادران بیشتر آب را جوشانیده با کودکاشان دهند، میوه ها را درست شسته با کودکاشان دهند. در خاتمه گفتنی دارم که با مادران کوشش نمایند که فرزند خودشان را با بیماری معده و روده گرفتار نکنند. در کتابخانه مرکزی شهر پنجکین بخشیده به روزی کتاب همایش ادبی و فرهنگی برگزار گردید. بخشیده به روزی کتاب در مؤسسه دولتی کتابخانه مرکزی شهر پنجکین چوره‌بینی ادبی و فرهنگی برگزار گردید.
нахуст чорабиниро директори муассисаи давлатии китобхонаи марказии шаҳри Панҷакент Зарина Бобомулоева ҳусни оғоз бахшида доир ба таҷлили рӯзи китоб дар кишвар ва нақши пешвои муаззими миллат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ташкили китобхонаҳо баргузоршавии озмунҳои гуногун ибрози андеша намуд. зикр гардид ки сол аз сол бо дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат пешвои муаззими миллат сафи ҷавонони китобхон ва аъзои китобхона рӯ ба афзоиш ниҳода дар ин замина иштироки хонандагону омӯзгорон ва умуман мардуми бо фарҳангу бо маданияти тоҷик дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст ки бо ибтикори бевоситаи сарвари давлат ҳамасола дар ҷумҳурии тоҷикистон дар сатҳи баланд баргузор мегардад назаррас аст. аз ин ҷост ки соли равон дар даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст аз шаҳри бостонии Панҷакент 14 нафар соҳиби ҷойҳои арзанда гардиданд ва шаҳри Панҷакент дар вилояти Суғд бо ба даст овардани ҷойҳои ифтихорӣ дар мақоми дуюм қарор дорад. дар ҷамъомади идона намояндаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент Олим Калонов, мудири шӯъбаи тарғибот ва иттилоотии комиҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Алишер Мутирёбов ҳозиринро бо таҷлили 33-юмин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон табрику муборакбод гуфта иброз намуданд ки таҷлили рӯзи китоб дар кишвар баёнгари соҳиби фарҳангу тамаддун ва китобдору соҳибмаърифат будани тоҷикон аст ва маст ҷуҳу ғамхориҳои сарвари давлат аст ки дар саросари кишвар ба хотири арҷгузорӣ ба китобу маърифат китобхонаҳо бунёд ва сафи китобхонҳо меафзояд. ҳамагонро лозим меояд ки бо арҷгузорӣ ба арзишҳои давлативу миллӣ бояд ҳама рӯ ба китоб оранд, мутолиа кунанд ки шахси соҳибмаърифату донишманд гарданд. ҷавонони саодатманди даврони соҳиби истиқлол пайваста хонанду илм омӯзанд, аз дирӯзу имрӯзи таърихи миллати худ огоҳ бошанду соҳиб илм ва дар пешрафту шукуфои ватани азизи хеш саҳм гузоранд. таклиф гардид ки фарзандонро аз айёми хурдсолӣ ҳангоми дар буғча буданашон бо китобу китобхона бояд шинос кард. меҳри китобро аз хурдсолӣ дар дилашон бояд ҷой дод то кӯдак фаҳмад ки китоб чист ва ба ӯ чӣ дода метавонад. бештар ба китобхона рафтану мутолиа кардани китобро бояд талқин намуд. халқи тоҷик аз табори офтоб нурпайвандему аз аҳли китоб занду позанду аваста доште дар ҷаҳон мо тухми дониш коште. бояд гуфт ки дар ҷамъомати идона хонандагони муассисаҳои таълимӣ, хонандагони фаъоли китобхона доир ба мавзӯъҳои гуногун шеъру суруд хонда, рақсҳои зеборо низ иҷро карданд. дар интиҳои чорабинии рӯзи китоб чанд нафар кормандони китобхонаи марказии шаҳри Панҷакент аз ҷониби комиҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон бо сипоснома сарфароз гардонида шуданд. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии пайғом. То барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.